Au bina kana buni ngauna solitale we au matali ko mera ninta tomana tukina na non de tutuku. Dora ngona rendre ki tu sota wana ni tu pa parau ni tu langsung tiu mai. Au tal no tawal nga bakale kan ni o chinga indu na madha wana non ngire ni ulisa na buguni non mai na bugun songgo ningo. Saya dan pikira indu na ngone mikira ulaking karawa. Ngon go tabi macar tungayan. Sampai bulan dua pikirau kirau sa man kena lewa bertuna bunua bisa kau balim bula yo ci bulan dua dan nona la kau balim bula men dua pikirau men tiu bat kai ko full time 24/7 sakira man bisa ke san lagi balim bula yau bat kai ko ya sana vingara cuma bero nangon de ruango o bulan di vale dan nangon ndende salah bat tiu kena nong sana numatiko na nona mai sotango ko ni mode ni andra ni ko na nona tu ni bula e andra ni bongi mode di singa baleta na mate chubi ko na bula talenga ya na program talenga ni bula ya sabo ka talenga kina mate ni mode ni andra chiko ko ni bongi na ka ke de ontu ni tv ontu na nona kani video games ango on tal tunga non talboni sa boring abi ko ango landi ke no na ni andra chiwe ko ya hotel ngo andra chon sin modera ni model ko ni singa hotel ngo model ni singa na ngono na nama ki mu pa pa kin na nunggu langsung mai lele sar but ni sa adjust to way na no program ko saya can't help it I have to go with it ya pa binakan ni di pakarau tek ti mana kelo Anda buna, kau sakacu kita nambongi, tasuk solo you owe me 15 minutes. Na buna yang batani ukila, nangon upaksan kerami, upakang kina, endendre sarang anda buna. Di mana tak kina natang awawi wal tacunga hebat. Awawi bina kan disaran juga kita bitale na matakan kuah. Tu mana ngana tu kan tarong ada tu mana bongko na punu patata anda mai dapat cukin nambongi around here somewhere. Me matata tiku weekend arabe kani larubo kena ngone lewa pakawo CV matata tiku weekend that not all SDAs will receive the later rain siang ni kena imbal-imbal ni salotu ni kavitu ni natengudi ko automatically na uda taumuri siang ni kena imbal-imbal ni sabolai tiku na da me na ibola ni yada ni registration ni songolotu Brisbane ni osabang dita kana no murawata na uda taumuri siang it's not that. We have work to do. Condition. As with each promise of God, fulfillment is subject to the conditions which must be met. We have work to do. Momita kana condition suliana kalo. Merau kine buah mengai tengudiko ena uta tomuri. Mengai robo na uta tomuri me tengudi kenda. Christ has promised the gift of the Holy Spirit to His church, and the promise belongs to us as much as to the first disciples. And the kila niya sa tawuti na uda taumanda aberto non tisepeli. Na bosa niya ala pate ay non tatali tiunga na yoti ni ngauna. But like every other promise, it is given on condition. Kini membala endo na ipakatangit ngende sendo na itobo nimbula endo na ipangaraw nimbula endo ni mendambula takatiko merawan ninda nangay tengudikin ena kaukawani uda taumuri. There are many who believe and profess to claim the Lord's promise. They talk about Christ and about the Holy Spirit, yet receive no benefit. Ese ndi vinakati menda mibagawa yao kenda. Menda vitala no tawal nga deseng ni bakila na kaukawani uda taumuri. Wakati ko nambongi enaraw niya menda may tal no takati ko nga ni moso bakale kasi vida taleso menda may tal no takati ko na bi kaya avoti ko na bi songolo taleso ene bi bonu taleso. Kanda senga tikun di bakila kanda to senga tikun di bakila kanda to Brisbane na dava na uda taumuri na kena kaukaw na kena tale kena vinaka. Senga nindondo ni me bagawaya. They talk about Christ and about the Holy Spirit, yet receive no benefit. Mekakunyo ko ya me nakame ava weekend.
They do not surrender their soul to be guided and controlled by the divine agencies. Kana desire of age, nrani pepa, ono nan rau vitu sanga bulu karua. They do not surrender the soul. We have things to do. Tigo talangana nonda itabi na kena rawati na uda taumuri. Siya nga ni automatic nga may baka nakausakayo ti baleta niyo sa luwe na tigo na luto ni kabitin niyo sa pagkarumay. Here's a problem. Doon nalangga itiko. Nalangga go. Review on error. I have no specific time of which to speak when the outpouring of the Holy Spirit will take place. Yang sabi ko ni Clay na lutukin na outpouring na kena sobra kina uda tau muringo. My message is that our only safety is in being ready for the heavenly refreshing, having our lamps trimmed and burning. Labi magsalta ito yung nabanda. Rara malaylay. May daun rin tiyo nga na di ng gori. Kakunimbokan nito ng gawin. Patanda sinikila ng gawin na sobra kin. Isang tang nga nikila ng gawin na nasongok kinabigyan na nakatumba ni loloma. Ng gawin sa ambasig kinomati. Sa akin na yung balimbali. Sa doon may wanga tiko, daun rin tiko, tawat tiko na wayway. May daun rin tiko na nonda. Di na. Kabang luke. Let your loins be girded about and your lights burning. And ye yourselves like unto men that wait for their Lord. Kata kira sa waraka na non returanga. Wanga tiko, daun ritiko, na non dadina. What can I do to foster the sealing process in my life and partake in the experience of the later rain? Taron ni taronga. Dama na kain doon ni Milda Kaba. Eli writing stale. Those who receive the seal of the living God and are protected in the time of trouble must reflect the image of Christ fully. Image of Christ. Menda uzui koya, menonda itobo, menda baka itobo tay koya, characters of Christ. Bitiu weekend na itobo Kristo. Fully. Kakuni baka tikina nga. Taudoko. When one is fully emptied of self, sayali na yaw, sayali ng bulanggo, kung nakautalita ka, sambitan, may kayo Paula, Vikawan daw talita kay liu, sayali pa kandu, menugukin na Kristo. When every false god is cast out of the soul, lemo ng garabi kalong matakaw ito weekenda. Naiulutang ang balam ko, ramda vital na tati ko, na ulutang ang anggo, and weekend kevin ko. Iyo sanda ba lale katanga, right? False god is cast out of the soul. Lamo na kalong matakaw and ang garabatiko. Nomu dakadaka, na nomu isulu, na nomu na veka daw talitaka, na anggito na damo sa ditale, go na kalong matakaw endang garabatiko. Bunga na kalong matakaw endang garabatiko, mukoya kachiko na bangananan go, biutatani. The vacuum is filled by the inflowing of the Spirit of God. Ngaw na sa ealiki na sa ambiutan di baka tiki-tiki or na veka kalong matakaw go, sanggay rawa. Buwan na yalan ni kalaw, may bangdawa. Me filta kanya ko na vacuum ko sa lalay na number. Kaya makaya oso-oso to. Siya nga na sinraw ni nadurumay na nayalutamo di kalo. Sinraw. Siya daw. Lalu na sinraw ni yung gaya lakong kami ulayin dami ito ginanggosoin. Matsa occupy tayo ito. Kaya makasaw sa ka doon, nawara kami bangalaw kami tosta yung gaya ni ulayin dami. Doon illustration raw nga. Kasar nga, nakaya kami na, ano sinraw lang mo, kaya makaya oso-oso to na lomanda, non dambula, non bang nanano. E non tangarravo na ve kaluta ni tale so. Sino ni duro menalta. Kaya membali, it's my job. Nisin lang may mari kaluke choni. Sin lang may chisu mo katayo. Nisin lang may baka ngalalata ka na ve kako ito na lumang ko. Ve kalu matakaw ko yung garabo chiko. Kenda, we are now living in the time of the later rain. Kaya season sarangan sa ating kinko. Pero na makayo chiko na doon on the session sa oti. And sakila ni sa yoti tiningaw na. Na prophesy ni uta taw murong ko prophesy ni yoti tiningaw na. And sakila ni sa ambulat kana membal na season sarangan ni uta taw murong sa dati kingo. Showers are falling in a few places on earth, but generally it is not so. Kavango na Review and Herald ko sa mulay sa 1890.
Kaiwango, generally as a people, we are as dry as the hills of Gilboa that had neither dew nor rain. Yan ay tuwa kininondang bulan ni vosa tanga may nalo tambo through Mrs. White, the kavikenda. We are as dry as the hills of Gilboa. Di re-reason din na yan, I don't know. Eraw talaga, niya sa bawin na kada ka nangauna ya. Wakati ko nabito talaga nangauna sa atin, nabito talokin ni kuha, kenda na yoti-yoti ni sok-soklotu. Let's say, special message weekend, repent. As the original disciples prayed for the fulfillment of the promised Spirit, so are we invited to pray. Dava en anondo to naki-naki, dava en anondo to tuba-tuba, Brisbane Church, is north and south. Dava en anondo to tuba-tuba, ni naoti na kembango. O sirika ni siyang dinakati unton kasyang. Au kailan sa nakati ko na mas-mas. Ime makana ka sa pakarita kati. Sandan doon ni meto wakilati ko na kaukawan ni udang ko. Na kaukawan ni kato mitalo tiyo na mon madang ko. Kena membale. Kaya makasamber tiyo ko. Lava to rawan ni lakava. Meron nito mga sangrakina. Meron nito vikema nakalaw. May bukikan to. May tingwidikan to na kaukawan ko. In these last days. O mura-mura. Kaya nanon na baka raw. Ito tolo. Nabi kada ka mura-mura. Emberti ko nanon da baka raw kenda na tamata ni kalaw ina menda pangaraw to kenda kina beka endon menda pangaraw to kenda kina menda bebero raw kena toso ni pura-pura. Saya menum dunan num. Berti ko nanon da baka raw. Iya endon menda beso tak. Karena ko na sa krayawa si tin-tin dua. Ask ye of the Lord rain in the time of the later rain. The Spirit was given in Pentecostal power in answer to prayer, together with confession of sin and dedication of life. The Spirit will be given in later rain, early rain, yeah? The Spirit will be given in later rain power in response to exactly the same conditions. Doon na mga nananubina ka, basically ko nanon the 10 days prayer, tig-tig-buniyan bakit na daw, sa laktungan, 10 days prayer program, ibiga. Yung mga nangauna na 10 days prayer ngo, isang di 10 days prayer, 10 hours prayer. Patanda ba? Nangauna na mas-mas, nagailangan may nakabis, kumain na ka, sa nagay may mas-mas nga 7 to 8 every day for 10 days. Remember, it's not set 10 days. O baka man niyo kompeta ka pati kaya nanortongaw na nantisipil. Na mas ano ba nanortongaw mas tugi hindi upper room. Diba da? Yada. Totoo ba ta? Sini kami ito mga muriasar na program ya. But we can better that program. From 10 hours, maybe, do talaga na iwala-wala, maybe nada kini. May pakarita, may pakarita, ati ubuan na kalo. Ninda vikya ba, ninda vina katatiko, nitko melamanda na nonda vina kata na kaukawaya. Turang kimem sa sacrifice tango. Kimem sa 10 hours di kumay. Sa singin ba sikin doon ka? Oray to viso man, tutumula man, dami to viso taktal. Dito talaga program. Dito talaga tubo-tubo, mitutuban. Merawa nga, nito makasangara nga ng ngaw ni sala, merawa kina na kaukawang ko. Because without this power, I will go, kinapika kita nga kinanonda, baka mga raw, kinanonda lesumay, nanonda baka bula. We will not be ready when those days come. Katiubango. Later rain, power in response to exactly will be given in response to exactly the same conditions. There is nothing that we need so much as Pentecostal power in this hour. We talk of finishing the work, right? We talk of I will go. We talk about there, and yet we are no more able to finish it than the early disciples were to begin the work without the Holy Spirit power.
Dona ngau to tole tari buru-buru kina wili kana I bola I Paul vira me Kolosa. Sarombo ti buru-buru na tuk-tuk na tonga na apostol within a short baby asamuli daw 3 years. Sa tarai buru-buru to the known world then. Sa tara na tuk-tuk to. Kenda ni tu tiningon go sa tama kami binakan sa tingon na media na bikato do sala ko tugon na tuk-tuk. Iya, weekenda en don mena waksangarati ko na koko ngo mera talanga ninde tikini toso sala ko tingo. Testimonies to ministers. Do not rest satisfied that in the ordinary course of the season, belet tanga ni sa tanga na kalun pakataw na utumur na yoto tiningon ngo. Rain will fall. Kakunin na numa, may bakar ka sa pakarita ka utim. Belet tanga ni sa tiko na itubutubo ni kalun ni na sobra ka na utumur na yoto tiningon na. Menda na numa tiko na kulenga. Vitali na ito bulan dan bultaka, na tengudi ka na matanu temur sa alta na kalau nina soba na yuti tiningon go. Saya nga, the growth and perfection of the seed rests not with the husbandman. God alone can ripen the harvest, but man's cooperation is required. We have work to do. God's work for us demands the action of our mind, the exercise of our faith. Kung naon siyang tumatang abi kan dara bakang boat. Da sabi Allah ko ikya da veli da kamong gonda via ka tanay tutu ikya. Baka naman ba non tutu memertan ka sali mo bola ka tiko menesinga. Da baka to saray de tiko ni baka ni sota sarati ko na be ka to nama ka matakina kaya tiko sa baka to ya lele siya sa komenta ni di na program go. Eda ba makarita ka tuwa? E makarita ka tuwa that we lack faith. Nasi kan di bakang boat tiko ni program ya nakita na kalau medaka. God will give the later rain as he did former rain, but we must seek for it. Makasang kara, may baka nakasama ka rin takatuya. Di ba sindur makasam? Di ba tar? I will go. This gift of God excels any other gift. Patungo, sandalan din ko kina early rain. The gift of God excels any other gift God can bestow to an individual or to the church. Siyang talin doon ay sul-sulim ni Kalug. May tutumatakin ay sul-sulim ko. Kaya pangarutang na Kalug, may balitikin na. Na yung tutiningaw ng ko. Katalangakin na nasofrakan na utang manda. His reception brings all other spiritual blessings in its train. Ni sarawata na kaukawan yu tatamur ni sarawata na kaukawan go. Dan ang gay pakaray na tawag na beka endang reben en na be tarabi nga may na beka en na nanuma niyanga en ay lako ni I will go kwanta na kinag si en da talaki tigukina tamata ni kalowe na yoti ningaw go. He comes to man as the personal representative of God. Mayalo tambia. By divine power, he softens hearts and points out matters that need attention. Without him, no single soul can be converted. Siya nga ninduan na yalo na rawa. Visaw. Kaya ba siya nga nahalotang? Do I need it? Definitely yes. And you need both the early and the later rain. At tarong ko tao, sali ng bong na tarong ko. Makarita mo ko. Sintarwa, makarita mo ko. Sa wili ko siya, to Isireli, testimonies to ministers and gospel workers. In the east, the former rain falls in the sowing time. It is necessary in order that the seed may germinate. Right? Una taumanda, tau merani baka tumburan na ite. Under the influence of the fertilizing showers, the tender shoot springs up. The later rain, falling near the close of the season, ripens the grain and prepares it for the sickle. Ang iba ka magtuataka, na uda tau muri, wakarutak kian kinangaw na ni tatamsut. Purpose of the later rain, gori, may bakan ritang na sornite, sa chikuraw gori wikenda. Kapos ni kalaw, the later rain matures the crop for the harvest. Danangan rin pa na uda tau muro, sana baka tutolo. Deuteronomy ko na ibakaruwe bakaritati ko nyo kenda endangan reba na uda tau muri ke na uda tau manda. Awili kan tikin ka pa.
that I will give you the rain of your land in his due season, the first rain and the later rain, that thou mayest gather in thy corn and thy wine and thine oil. Mendua na yambaki vinaka, me harvest vinaka in the eastern world. Endondonu me tau waka vinaka na uda tau manda kena uda tau muri. Ke pakai sini tau vinaka na uda tau manda na harvest na singa suit sarani vinaka. Ke pakai sini tau donu na uda tau muri na singa telangani vinaka na harvest. Rua me rau. Tau vinaka na uda rua sanangai dua na harvest. Good ear weir na yambakia. Tomanan testimonies to ministers, if we do not progress, if we do not place ourselves in an attitude to receive both the former and the later rain, we shall lose our souls and the responsibility will lie with God. Right? We at our own door. Sa sen kay bali mo na close, sabi ba pakadoroti na kalo na nabi pakarautaki. Sa pakarautak. Okay, demenda bula na ito ni bula ko meranin darawataki na nakaukaw mo. Wakay nakatigo na noa sa rauta na lotu bangon ng ngonea. Lauro mo ngone lewa turanga kay na marama. Mi sa rauta. Kaya malmale, first rain must receive all the benefits. We must receive all the benefits of the early rain. Di sa rawoya, only then can we expect the later rain to fall on us. Kaya kau sini bakila, ndara rani ipakila ba na benefit ni early rain. Kaya kau wakai tu kan bongi. Nararama tau do kanda sakila tungo. Nararama ni health message, nararama ni dabtal. Sing tambu kena maroi bang binangan sing tambu. Nandun menda bang sangrang, nandun menda bulida. Right? Na isulu-sulu na beka kita ngawasapos di wasakat yung mga lelay na bim kalau mata kau bunga kwandang garabatu. Right? Bunga nang ngawin ni ko sa sengan ni Ranan sanda Rui bakambi sule bakale mo na nontangaw na kina modern technology non ta telefone na beka la laingo. Right? Ko na beka la laingo ko bakatatao tu ni kena rawaninda wakila na kau wango sena rani mindola ba weekend mindola ba na londa na mindambula na kena mbula ko rani na nama ka kina na vetengudi ni uda taumuri. The early rain has to do its part first in the sowed seeds before the later rain can be of any use. Wasa illustrate ta ka lelea ng bom. Kaya kahit taon na may nauda taumuri me tawe kaya ni singa nindo na kahit tuki na karasi wala nga singa nasangan nindo na kinahaya nga weekend to. Kaya naman mali, may taurawa na uda tau manda. May dabakilarawa na uda tau manda. Nanondo sa dawi kalawat, yung kinararama ko yung sakila. Biya mo sito kaya. Den weekend, may natangu tu weekend, tani man ay wala nimbula, yung sambula takatigo ni kuwa. Non day kanak-kana. May kanak-kana. Tapi kau sa pamatal takaw tima. Saan den ya? Iya, enakaw ni kalaw. And then narawatikin. Pakaramita ka na nandela ko lako na kalo. Sale-kale ka na ngauna. Dela ko lako kan bital na waltunga na bulta mundo. Erlaw na lako, then bitu mai. Yo tindu na ngauna balabo ni nondolut. And the message to the church of Laodicea prepares the heart to receive the early rain. Na itutu kinay sok-songolot to Laodicea. Na kabiti ni song-songolotu, na yoti-yoti ni song-songolotu, ni bernile sumay nangon tura ko Jesu Kristo, na itutuko ko pakarota na kalowe choni me bakan dewata kene we ko ni tal song-songolotu me Laodicea. Na itutuko nang andreba na yoti-yoti ni ngongo. Ko na itutuko e bunga weekend na leon lot ni kabiti ni lesu bakaroma and the sangati ko ni rawani dingoma. And the sangati tu bakaraw mende dingoma. The message to the Laodicean church. Kaya maka, enda siya nga nito mga raw mendalinggo, manay tutok na isang sunggulo to Laodicea, iya, enda tigo nalat yung beka. Malitan ko na isang sunggulo to Laodicea, yot-yot ini isang sunggulo, asang sunggulo siya nga andaro lewen tiko. Kandun doon, kaya maka andaro lewen tiko na isang sunggulo to ya, endun doon, mendaro tumaraw, mendaro rongoda kada kabay ni doon ka, enay tutok akanak kalaw, kung itaw kinilotu, vecho ni, mebola kina isang sunggulo to ko. Are we ready?
Nama na tuku-tuku na song-songolot Leticia. Testimonies volume 12, 256, page 256, says the true witness, I know thy works, the motives, the purposes, the unbelief, the suspicions and jealousies may be hidden from men, but not from Christ. Be zealous, therefore, and repent. Yan ay tutuku kina song-songolotu o Laodicea. Bunga na ngauna, and the Torah dalati ko na song-song na tutuku na song-songolotu o Laodicea, kaya na tutuku ki Papiloni. Around duin-dui. O Papiloni na kaya na tutuku ngo. Wakta kilawa sa tinkawalu, lakotan ni may waw, kemdo na nang kutamata. Come out of Babylon. Kemdo na nang kutamata. Yan ay tutu Papiloni. Na tutu ki Laodicea, vaibutuni. Around duin-dui, o vaibutuni watakay come out. Lakotan ni may waw, vaibutuni around duin-dui. Sa Torah raw. Mekakunin da magdalay, ni satu gunit ko, sa Papiloni na lo tungori lakotan ni may buwa. Siya nga, oy ko siya nga nito ko Papiloni. Oy ko siya boli bay. Oy ko siya boli na song-songolo to Laodicea. E na mo tutu ko bay butuni. You are not in Babylon, you are in the Laodicean church. And the message to the Laodicean church is repent. The message to Babylon is come out of her. And if you are in Laodicean church, yours is this message, repent. Sometimes we get mixed up with this. When people, some are saying that the church is Babylon, so come out of her, come out of the Seventh-day Adventist church. No. That's not Babylon. That is the Laodicean church. Am I clear? Thank you. But unless the former rain has fallen, there will be no life. The green blade will not spring up. Unless the early showers have done their work, the later rain can bring no seed to perfection. Unless you move forward, right, and accept the message to the Laodicean church. Mekot may bikin dan nabi saw. Di ba kasi nito nabi kalawa, and singin ram der na rawatan na ugat muri. Testimonies to ministers again. The Lord employs these operations of nature to represent the work of the Holy Spirit, as the dew and the rain are given first to cause the seed to germinate and then to ripen the harvest. So the Holy Spirit is given to carry forward from one stage to another the process of spiritual growth. Weekend. Narubo ka ng lewa sa akin ng onong menda tumudake makayalo. Kenda kede. Sino narubo ka ng lewa wala nga. Ado ka tikubira may nustiu may biti. Bakingo, siniraw na nalewa ni matasere walit yung ni youth. Bakimengo, misanto na bisaw. Sa ato sa daka, nung may pakatangin ng hindi. Sa araw niyo daka, wuli po wala bang sikatambo. To sa daka makamaluwa. So the Holy Spirit is given to carry forward from one stage to another the process of spiritual growth. The ripening of the grain represents the completion of the work of God's grace in the soul. By the power of the Holy Spirit, the moral image of God is to be perfected in the character. We are to be wholly transformed into the likeness of Christ. Wholly transformed. Daudok, nabisaw. Andun, may takaway tiyo kinabiraraman da sakila. Sabagdap. Rara mga konta sakila siguro. May baka binakatay nga. Takaway tak. Naibalo ni health message, right? I won't mention it again. Purpose of the early rain. It's important to understand that the purpose of the two showers are entirely different. And we have to understand the difference
differences clearly. The early rain is given to lead us into, number one, into all truths about God and His will for us. To a complete knowledge of ourselves. Yan ay tutugilat ti siya. Kaya nanda siya nga tikunik like that. Ito nga bitan lang kinando to songgon na matakan ko na divine service. That is our true conditions, our weaknesses, our faults, and our constant dependence upon God. Yan na nakada kaniu da tawman. Mendakila, baka tumber kenda meron dakila. Nabi kam tanga balit kenda. Berinda mangay tu minta tobole minta bakanda taka na tuk. Early rain leads us to a thorough repentance, confession, and forsaking of all sins. Early rain leads us to a perfect surrender of our will to God's will. And another kan early rain. Sarawaya, sangay baka matutak, sangay yang weekend na utetamuri. Early rain leads us to gain the complete unbroken victory over every besetting sin and to reflect image of Christ fully. I had said that before. Yan po, nantangan repot yung kina. Ruwa na uda. Tau manda, kenu temur. The early rain enables God's people to overcome all sins. John 16:8. Ia ni sala ko mai kokoya e na bakatakila ki ve ira na kai burubura na ibala da ke na kandundonu ke na lewa. Sanga kana ibolan our high calling, page 152. It is the spirit that convinces of sin, and with the consent of the human being expels sin from the heart. And with the consent of the human being, na kalau do wimbule senra ni baka saurarata kiko, senra ni baka saurarata ikenda. Niyo sa binakatan sa baka do niyo nalamamu, sangay rabi ko expels to expel sin from the heart. Bi baka do niyo tibiko. Ko lang ngamay tukik, ko lang ngamay ko. Baka rita ko sa wakilaw ko iyo, goy dala. Endo don mula ko sangkai baka tau, no baka don yo iko me bangalala taka ko na ipala da ni to bulo tatiko. So ena lo mamu. So the Holy Spirit comes to convict of sin. He will reveal to us the defects of our character. Kemudian kau tetan. Kenda tiukin na non detan. Ke baka nunggu lega chigo na buta ko tabako tiko. Ada mo ta just for an example. Tapi ta o ko ya, melang mai talamen don English me kau tan tabako biko. Sanga, o eu ngai me vakava, meu suka, meu sa ko ninguém vakava. Taro. When you have someone preaching and mention a sin that you love, when your sins had been exposed, how do you feel? Sabi ito ko, nindo ay bunuta ko, nindo ay tukutukun, doon na lang ko makadortiko. You don't like it. Thank you. Are you thankful to God? Sanga, you don't like it. Are you always prepared to forsake it? Forsake them? The same maradak. Those who really desire to glorify God, Testimonies Volume 4, will be thankful for the exposure of every idol and every sin, that they may see these evils and put them away. And don't menta marutak. We should on the other end. Menta marutak kanindu ay tudak me bakan deotak kana metukuna mai nalenga enda lega tiukin. Bukan ngauna sanda lagi levadi ko ya walanga ko tukun tikumane tuk. San mo kango buno tak yo tikum bang mai. Siang ko ay buno ngamai. Ya ke makai no mulenga na tuk tukun tikumai, do something about it. Positively. Mekuni negative, me makai basika mentando udatira, so nangon sarani ngai do ri ko nga ngoi rongodanga. Mai buna wiki o kan singata mumengo. O ik sabang ranjo na mulum bale moroni o kaku ditiko kini banlut. Right? Ene senga nikla. Kasar nga bina katana kalo. Tuk san don menda maruta kana vika mata na lolo manikalo. Bina katana mai tukuna weekenda. Na vika enda malu musen dalenga tiukina. Karoni kornida ni kana wasitin katul tikina 5.
Doon di kebi kem do, sendo tu ena bakang bauta sesengai. Waktu boleh kem do sa senga beka ni kilai kem do, ni sa tigo be kem do ku Yesu Kristo, den do sa senga dina di bakang bau. Right? Examine yourself, whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Di che weekend, non dei lako vada, ma tigun dina weekend, dan tigun dina wat ke Kristo, talako tigun wat ke Kristo, e baka siya nga na siya ni pakambao. So we should have a thorough self-examination, otherwise we could be deceiving our own selves. How? By thinking that we are ready for heaven. We are in need of nothing when we are really poor, naked, and blind. We should be strong spiritually. We should be victorious in pride, selfishness, love of the world, etc., etc., etc. And don't na ganga ti umay na vi kango. Iyan na ganga wala nga kaya bakay tengudi tu na nondang bula na kaukawan niya latam. Yang nga nangaw ni sala ni ganga, siya tal ni ruwa. Kana kung tumibigyan na utang muri, the Holy Spirit enables them to speak with fluency languages which they had not known before. Kailan sigin Pentecost? Erangay kurambu yo na chiu song ting me Jerusalem na ngano ya. Ni reto sa vosa ta ka orto na tisay peli. Na vei vosa ni vei mata ni tu era tu maikina. Orto na tisay peli orto lang bulinga na puno bakaleli. Erto sinikla na vosa na vei vosa era kau mayer sali kila tu era boni chiu kora lang mai na vei mata tu mer mai gather together in Jerusalem for the na kanabatan lau sibia seda barsong gone era bat maikina. Right? Ersenikla. Erangay kuramui ni rasana buta na bos tani ni maten tu ara lau maikina orton ti sepeli. Ya na kau niu the tamuri. The Holy Spirit did for them what they could not have accomplished for themselves in a lifetime. They were moved to go to the ends of the earth by a compassion that filled, penetrated, and transcended their hearts. Thousands were converted in a day. Ya na ka eado enangaw na ni uda taumana. Nanumuti ko doon na quotation wala beta da kanambongi. Kuana early rain is a partial fulfillment of the later rain. Reza man kaya doon nangangaw na ni early rain. Buna opita taulong dulu. Partial fulfillment. One sermon, 3,000 baptisms. Ganito ko na siguro na prophesy, that is only partial fulfillment of the outpouring of the Holy Spirit in the later rain. Sa akin naman, malaki the high expectations sa tuwan. Doon may siguro idak na ipakatangin nga din the expectation na kami na kalo weekend. Ito tiningaw ngo. Iya siguro kaya na nakadak. Iba ka nakasama sa pagkakasta tumay. Yan ang bula. Pibisaw. Iba ka buwi. Indala ko na lako buwi. Meron din nagkarata kina. Nakaukawa. Kaya debitalo tiyo kina. And within the sessions how to go. Tabayado, the church beheld converts flocking to her from all directions. Backsliders were reconverted. The ambition of the believers was to reveal the likeness of Christ, of Christ's character, and to labor for the enlargement of His kingdom. Ayado nangauna, ngotala nga naka, enundun mindan namaka, nayado na yuti tingaungo. God has done His part. He has made available His Holy Spirit for us. This is the divine power to cultivate tendencies to evil. The divine power to develop His character upon us. The power to transform us into His likeness. The disciples prepared themselves as they received, and they received it on the day of Pentecost. Right? And on the 10 days prayer, as the disciples waited for the fulfillment of the promise, they humbled their hearts in true repentance and confessed their unbelief. Acts of the Apostles. And in the day of Pentecost was fully come. They were all with one accord in one place. And suddenly
there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. The beginning of the early reign, AD 31, Christ has ascended to heaven. They were waiting in Jerusalem, about 120 Christians, preparing their hearts to receive the promised outpouring of the Holy Spirit. And they being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which said, Ye have heard of me. For John truly baptized with water, but he shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Pentecost has happened. And God, kaya bang the faith I live by, saya daw tinabi kaya daw singin Pentecost, God will today endow men and women with power from above, as he endowed those who on the day of Pentecost heard the word of salvation. Gona po sa niyala. And baka daw pakatalang akin na kalubikan na niyo tinunong. But the question we may ask is, why still not the later rain yet for me or my church? The membership is increasing. New church buildings. Nanondabe kornibulis develop my bunga. Na talent si tiko na lamani song lotu. Veka kevengo erayado tiko na saramani yado tiko. But let us remember this. These cannot bring spiritual blessings to the people. The Torah, they are helpless in that area. And no more article. Senyo kenda tonga e wili e tumutigo na kenda to wili. Other denominations as well. Senyo kenda tonga totara institutions tiko. Tiko talang na be kornibulile bu be other denominations. Senyo kenda tonga totara vanilo tiko. Senyo kenda tonga tiko be kenda tonga talents. Membale ngoy senga di bakal seni iba raita kini sa tigo patake kenda na kau ani uta muri senga. Take me right, get me right. Kakuna nanu kakuna bakande uta keu dawa. Seni tukuna tigo ni kada. Ia ya uta le tigo ngai taun daku. Ni lotu ni kabitu le subak rumah. Kakada ngai tigo kaya tal tu taun daku. Sudah. Ia nela tambo isol-soli ni kalau wakati na bang isol-soli kalau we ira era satalai rawa-rawa buah. Enda mana pun enda kacu ni dal ciu ni tos-tos ya. Ia enda mana pun bakalung mata kicu kina nak lo. Ya endo tental nabi kan ram nang kami tolot kin don ngona. Acts of the Apostles. The disciples prayed with intense earnestness for a fitness to meet men and in their daily intercourse to speak words that would lead sinners to Christ, putting away all differences, all desire for the supremacy. They came close together in Christian fellowship. They drew nearer and nearer to God. Daily, they prayed for fresh supplies of grace. Weekly, daily, that they might reach higher and still higher towards perfection. That was how the disciples prepared themselves. How are we going to prepare ourselves in these last days for the later rain? Early rain. Brisbane. Brisbane for the later rain. Are we doing enough now? Okay, all right. No worries, no problem. Then let's talk and do something about it. Not next month, not wait for the new leadership next year, now. Ni sa tiko na momentum go, ni sa tiko weekend na kinapakananan, kinapakasama na sa may vimbulay tiko na mo ni Madawa, let's do something about it. Naka. Diba?
rama. Untuk lagi boy. Jangan itu ni nonton rawat masuk. Nak. Bukan nasiang. Dan belum bisa aku belum yang ada di sana. Jadi kalau dari internasional kalau cuma gue, ahli gue. Setelah nengok gue sini yang kau dengan ICL yang keturut kena dari semua. Begitu menyusun, menyuailah. Tali usun dari sama macam. Maka bimbing tahu kita teror kita berara main tetap lagi. Saya nak kritik. Amen. Kemudian yang nanti dia tak sudah minta kawan, minta apa banyak kita tu bina. Biar kamu pikir, tali berara main tetap lagi. Kepada sini kelihatan, kita apa cuma? Ini nama cuma apa? Nak. Kalau ada tutunin turun lu cewek itu, ini sih. Ya, nak kaki. Ya, cek bu. We should also be praying as they did. We should be asking the Lord to help us cleanse our soul temple, to help us maintain a close connection with Him. We should ask Him to help us prepare our hearts. Only then can we be partakers of the latter rain when it is poured out. Vakalunga teken tu na klo na budi tutuk tu samai vewa sital tukina ena mataka bina kanikwa. Rendo nanda share? Youth? Where's the youth? Yon termasuk kita mi sama sudah bawa video dan video ini memang kalau yang matang tidak dikuat karena ini nomor singa. Sarau ni kuni mebi pakan numi tal tiku beki mami na nomor ni loloma. Kuni mebi pakan numi kemam tiku na nabu ni dia na ni nomor ni bosa. Tu yang mate kemam ni singa tambu ni kuah kena itawi kena pakan nanu sakretu orang ni beki kemam. Keren kemam ni bulan ni singa tambu pakan kena ibalo wala kundi pakan roro teki na kalau cisu na mami soro kena mami pakan bulan.